Ano. Buchimpera no mugole soko ofune wochi amamba koleremu eka indi brasili Yazid na ina kwati ina mondete aye ndicho tena ina mondete nje uno wa all books DJ alo ina mondete biyaka ayi na atuke ntiame mondete Gawano Nseka's biggest export omusada ni bwache Kampala ngayogera uli miruchi omusada singo kuwa wamani munega iteko twanirize Mr. Swengere ebigezo male tujja kusindi kayo datebera emi tubajalira ku male tofayo bakolere mu ebigezo male aye ndikwenda tuikiriza kanye ndogere lusungu ndogere lusoka ayo luzungu balabise nakuba tolwidi kiri bonono kalyowa that is your botanic place sekoli kubona nali musomesa omusomesa mwene abeere emirimu era nga lwentajire ku isomero edimasita atuuka ku isomero yakati wati apite ologa alikutegeeza ki ng'alikuba ati omusomesa wange omulungi kale abaana bajja kugwa n'ikyamweru twanyi luzungu era nga lwentajje ku isomero otegeera nti watize maapu kibijja kubaawo wiya kibijja kubaawo uyanga nalo tigasomako ndikwenda twangu esupidi tukulesi atujagulayi bana abantu balemu amakulu bazira mu makulu uyanga wiya nibina ebyokwemba mbu wiyanga abero Uganda majingalo abera racing Outfits masiri ejigeme bulungi. Kwana yege bwe namaliriza ngaawo nga tumaze byawiyanga wiya. Nga njame na mwigo. Ologoli kujawa. Abasomesa abeera twakubanga abaana emigo. Nga njame na mwigo. Ngafuna na katabo kange kanakali ku John Speak. Olongo jasomesa subject ki? Science. Level. John Speak. Wayingira kirazi ngane ngira kibina otyo era ngo lutuka ngantukirawo what is a map awo mukaidi when atimwindi what is a map usole mu recording ebino biyamba imwe zenda kwegwirawo what is a map muyamba abana baimwe what is a map a map is something seen by a man and its surroundings to cause havoc during zero grazing. Level. Zekobo nagaka. Nize nkoti ngakalibala. Oli kanira gwere. Olufa kusomera ati pa oyo buti wakati atandika okwogera oluzungu obiraga kantuuka gaawo bazikiza ni radio omukulu atuse kuyo baba gaimwaize mama kalibala yalunka mu kifumbiro kikalibala chaida kisada chaitu oluzungu faza zena nachira mu luzungu bisinde jaisi dota
faza weno mwizemu awe bya dota mama gawulira nga tuli mu lyakuswaga ey'oluzungu yena avaayo mukazi waitu ali n'obutungulu ndana bitireda yena ali kujja bwandita mu luzungu waifu wana wamwiramu namuwahaga humanize itimi na misina tofauti nawe mwananchi umiza sikiliza neno langu shida ziko kwangu bebaliriza kumbaire kuki wena idi emisinde wabakalibala waifu wena wotandikira olafu kumugalafu kulala buno bwemba obuliku soka okumukwanga kemba kaliyo kakampala bana bana bakemba bana akanifu babisuti ndina akanino onolemba muwera wawe akemba dakuyani nagaigulu wodomani sembiri bidunde sambade wodomani otyo olumaliriza ombaire oja abajasi tuwonga ombaire akemba kawudumani mwongera n'akadi eri obw'abazungu kati mandi kwembiyo kati mani bandibiyo levo Walvex otyo kyawo embaire kwaire ebyabajasi oli kulimba nti oli mujasi sikayi ndi kulimba nti ankulaga enkovu kandi kulaza enkovu lwakuba bale baana bato nze mujasi mwena abeere emirimu ifo twaleetaga noonankani ani ono Museveni otamubona kudemerawo ifo twaleetaga no Museveni olwo muli mutoolawa tumuleeta munafuuka Museveni tuyingira Bulanga motoka diri kulumuka jafanga diri kulumuke misinde kikebe wansi waggulu siriko waye waliyo everything siriko waye zali bulutalo mwalu tuke Bulanga wali gabyawo wane waba ali mbuka mujafanga esebo twali abo bali mukosi twali nabo baluwangula twali nabo bona tuli mu lutalo esebo mbuka mujafanga ngabo jabajasi esebo kendo okunditira kukuba nti kano le president sebo yanti yali akalifu ka president okay wale fe tuzanana yawo otyo ningirawo esebo wenabuka mujafanga esebo nasalla muli Bulanga nasalla olwo sala kimulutalo ali nisala watermelon tuyingira kakira kakirawo twatukanga ndirikutuliko bali bafa kuleba tukulanyange nga ndirikutulikawo olwo babesije baliwo abamba basije balwana naku besije kwabulanga bwano bwaida bwayi nga ndirikutuliko olutulika otyo nkali naye aliwo mwene wasi emuli wasi wandi mukwatika kutuuka wasi ati kamenyangana akatusembuda aye obuzibu makamaka tunabitawo nga polisi oyo ateze ndiko byevwewo ndirikutulika datulika nakwati bando tubitawo tutya datulika olwo kyekiri tulika mu lutalo dali mpengere this one I feel the girl them Bobi one with the pop color they want me follow down to your foot jireke baile kuchao ntoseka kira ebyolutalo mbikwireku kutinize kubyananka kubyachi kubine byagaka ebyamazazi union amaka gakuliramu history mama onga tina abuzalo bito nabo ino gwoli kubona vawo nabo ino
Kubanga omukazi yaliwo yali Mothers Union go baba ngano bye. Oyaba step father taba Mothers Union. Obairo chinko bamukyama mu kifo ky'okunswaza. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Just like everybody wants to become rich man. Ngoluva ku isomero n'entuuka oba akatuuka oti omukazi yakutuukirako. Swengere kiwandiwe yayu maza n'akayira. You go in the fridge and drink your kawudanga. Kawudanga lezi bongo. Wadikuze si tujja mu glasi omukola aliwa mwana ye tujja mu CD omukole nga baida omukole oidi what is soil erosion oba kyona nkuyambe what is soil erosion ni si what is wena tumuidi aja titoidi sasa what is your temperature Asajali kuseka. Asa ni mubira kukubantu. Asa ni muwanga. Alikuseka lwaki? Asa ni muwanga. Asa that is your entomology. Kuti oidi asa kusiyalowooza. Bwamyowa mukyale. Mukyale lizi. Munafuuka kyakuzanirako. So watch your back, my Nonya nakafande kabaawo. Okapewe katandikira. Civilization. Yes sir. Muli kulikodinga. Bino biyamba imwenze nja kwirirayo. Abana bamwe banagwa Bizibu yayiwe. What is it? Kujono omuzungu ayiko batya. Zena tyeyendera. Ono madam atayimati. Onali kuyonsa omwana. Yo muzungu. Abakazi amaiso kutikawula omuzungu. Abakazi bayineche. Na muzungu. Civilization. Eso. Chamula gutiki. Oba nswala kanswale nize n'abansozi. Shabwa yikuwa tegereza abamanji otyo. Civilization. Eso. Is the washing away. Eso. Of top soil. From the answer to stigma. Is the washing away of top soil. Yes. From the answer to stigma using wind veins. Why you beat me? Na mimi sina tofauti nawe. Why you beat me? Na mimi sina shida nawe. Kabuli chako. Tegeleza neno langu. Shida ziko kwangu, yana ziko kwako. You and me. Watoto wangu. Abasirikale banize kirungi ze nani n'emundu bajanga nzira mundu tulina omwigo mu motoka levo sobana Eso. wale ndala ndi mufumbaye mala nayogera ku ekyokuba omusiraamu atuba ninaakanipromota Mugabe alina abakazi batano butinzi Mugabe okuba n'abakazi abatano. so omugole ono Eso. Mentoni Rwasi yebaloosa kata endongo era endongo okumana ogikonse abantu bano bayidye nga bayidye kubona ndongo eri abantu abakola ebintu oti ni bino bafuna abantu bana gwebale eno akintu ere ku munwa bagayana butebe with their chair with the table onaso n'otamu oluzungu ndi kubula kwaye that is my scandal. You know me, I have a brain tumor. You know me, I have a brain tumor. Ati utoli kulira mbatu bani betwe okuba omuntu amagezi abaganda twapati amagezi gamwesera bwesere mubulirire wuyo kiri mubulira so Mentoni Rwasi sofa abaguze sindi bagikuze
Kukinze kyendi kusuubiza ni kino kirala nze tujja kugula CD eyo ayi CD eyo nja kuyamba ku abantu abaziraganya bagiwulire tujja kubanga endongo eyo eriko ku CD ku radio buli lunaku program yakokolyoko jatoola olw'emboolo ndute ku TikTok linaku abantu emitwalo gatya ndutoola endute ku Facebook linaku abantu emitwalo 10 gitya eriyo abantu abangi Museveni yajiba akaana ako nenkikira Museveni gwe ndikwogera ku ndikwogera olwo mu nsiko anti yawamba butisebo kyabyo byalimwe nze mwidibira ebyomu nsiko okay muleeta omutyamisawo omugobe nendo oti omugebe oti omuleetaawo aye mukisogo nikufuna bana beni nga natuuka nekindi olwembo tudawutani ku YouTube abantu banabona ojja kufuna baida kweta kukolo ojja okube n'ebidongo wona amalirizawo video bona ayenda tena anda kubamu ngona akusubiza emitwala 5 gwajoba ate kinize ensosi kusubiza kobyenti njabamu nga musubiza emitwala 5 gwajo okola ki kuba era bwe kibaide bana gwawomba nina gwe nkumi mama otantola bigambo mu kanwa oba iwe olina munwa gy'osoola ebibyo saife tulese ngolole tulikola busiyeye wa wiki ojja abayo n'endongo tujeyo na tumukolereku nekyo levo akasolya kamaka mwenda akasolya kamaka kucheka chakubisa engalo ki afande zonge ngakona kabitandikiriza mukazi dako kabitandisa nga ndewulira ketuve tuleetako nakakomye omukazi dako kamala kabambu omulya kuncho iwe aleta akandi wama funa yagakaliwo akasolya kamaka kutima mwire muntu baba leta ina mokete akasolya kamaka omukazi esebo pirawo omukazi pirawo esebo byendi kwogera ki byange byakyamanyero siwano wawa omukazi pirawo esebo beto myashidi beto olwembo olubairawo DJ bana nga swengere tulikyakikola tuti funeta yatu wa sente naleta n'omwene mukitegeera so omukyala gwebeta Yunisi aliwa ne mwami Beriki nga mwidye ku lwamento ne bana etude mangu tusale ku mangu speed